Evo ga. Dakle, čisto da vidite, znači s obzirom da već 2 godine koje kakvi izvršitelji ove pandemije u našim svakodnevnim najnormalnijim radnjama, kad samo dođeš u dućan kupiti gaće ili kupiti komad nekakvog sira ili ne znam čega, i onda umjesto da te pitaju, da ti samo kažu dobar dan, izvolite, to košta toliko i toliko i doviđenja, dođite nam ponovno, oni sada, znači, ni dobar dan, ni ništa, nego se sotonski zaleti u tebe i onako gnjusnim pogledom koji nisam u stanju niti oponašati, kažu: maska, a di vam je maska? I njih nitko ne naziva histeričnima, njih nitko ne naziva zlikovcima. Vidite, znači kad ovo sve jednog dana prođe, a proći će, ja ću kupiti maske, onda budu jeftine, kužite, nosit ću ih sa sobom, ne na sebi, nego sa sobom, i svakom zaštitaru, svakom izvršitelju, svakom čiju facu ili ime zapamtim da me je zlostavljao sa ovim štetnim medicinskim, bolje rečeno antimedicinskim tretmanom, sa ovom medicinskom opremom, koji mi je nametao svoje stavove, ja ću mu umjesto dobar dan reći: maska, di ti je maska? Ti si rob, ti moraš staviti brnju. I dijelit ću brnje besplatno. Dakle, kad dođem sljedeći puta u Lidl, u kojem COVID zločinka stoji tamo na blagajni ili hoda unutra, ili bilo koji drugi takav sličan lokal, ja ću lijepo, znači, nositi u svojoj torbici ovakve brnje, na njih ću napisati poruku: jednom rob, uvijek rob. Znači, tu će biti poruka koju ću napisati, viš, trebala sam sad to unaprijed napraviti, znači na koju ću napisati poruku: jednom rob, uvijek rob, jednom brnja, uvijek brnja. I to ću dijeliti, znači to ću dati i svojem ravnatelju u školi, to ću dati svakoj učiteljici zločinki koja je ovo provodila, to ću dati svima po dućanima, poštama, ne znam, kamo god odem, pogotovo doktorima i doktorici koja je mene prijavila Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje zato što ja ne nosim brnju i ona ne želi biti doktor pacijentu koji ne nosi brnju. A šta da mi je trebala? A trebala je pregledati grlo. Kako bi mi pregledala grlo, znači, sa brnjom? Dakle, nije normalno da te jedna fašistoidna doktorica opće prakse zlostavlja da moraš k njoj doći uz najavu i sa brnjom i da te pod navodnike liječi telefonski. Evo, možete bosti, možete nam svima dati te sotonske potvrde, jer i onako se daju osobama, ne živim ljudima, telefonski. Lijepo samo napišite svima da svi imaju sotonske potvrde. A ja vam kažem, kad ovo sve završi, ja ću svima, znači nijedan policajac, nitko od tih COVID izvršitelja koji su do sada to izvršavali i koje ću upamtiti, ja ću hodati okolo, to predlažem svima, sa brnjama, to će koštati par lipa, tada mogu i sada skupljati ove rabljene po cesti što ih nađem, lijepo skupljati jednu vreću i te prljave ću im davati, znači ne moram ni kupiti čiste i nove, vidiš šta bi ja trošila pare. Znači fino ću im to davati, ovako, znači samo, zašto sam ovako složila to na ovo inače sam dobila od jednog krasnog čovjeka koji plete, znači i tu su nekad bile oči, ne znam di su mi ispale, i na to se kao odlože naočale kad idete spavat. Ali njima to ne treba, oni nemaju oči. Njima brnja treba prekrivati i oči i usta i nos, sve. Znači ti COVID izvršitelji ni nemaju. Da imaju oči, da imaju čime vidjeti, vidjeli bi. I trebali bi im nešto za uši isto nabaviti, jer očito ne čuju dobro već 2 godine. Dakle, fino ću svima, više nema dobar dan, oprostite, kako ste, jel imate ovo ili ono, ne, brnja, nemojte mi se obraćati bez brnje, zarazit ćete me, prenijet ćete mi brak, znaš šta. Ja se uopće ne šalim, još ću to zaista raditi. Više mi se ni jedna, one koje me nisu zlostavljale u redu, pamtim koje nisu. Ali kogod me je u bilo kojem dućanu, lokalu, kod doktora, ljekarni i ne znam gdje sve zlostavljao, ili bilo kakva šalteruša na banci ili kak se zovu, zaštitari,
Kogod me je ikad to pitao, sve ću ih obići, znači ići ćemo u maškare. Ljudi, kad ovo prođe, lijepo ćemo ići u maškare. I nosite, lijepo skupljate, znači možete i vi koji nosite skupljati svoje rabljene ili ako vas prisiljavaju negdje da stavite, ali ja ću početi skupljati po cesti sve koje nađem, koje vidim i lijepo ću ih dijeliti, nosit ću ih u jednoj vrećici, da prljave, imat ću rukavicu, fino ću izvaditi i samo ću im fino dati i reći izvolite. Nemojte mi se obratiti dok niste ovu prljavu robovlasničku krpu stavili na njušku. To je najbolja i najbezbolnija i najkulturnija i najmoralnija i najdemokratskija moguća ne osveta, nego lekcija buđenja i naplata svega ovoga što nam rade. Znači, zapamtite si, više vam se nijedna COVID učiteljica ne smije obratiti ako nema brnju preko očiju, usta, nosa i svega. Niti jedan COVID ravnatelj, niti jedna to je muha CC, valjda, ne znam šta, mislim, mutavo je to sve skupa. Ne, fino ću nositi te maske sa sobom, te brnjare i nema više dobar dan tim izvršiteljima, nego maska, brnja, di ti je brnja? 2 godine si bio, ako bude trajalo 3 godine, 3 godine si bio nečiji rob. Ne možeš sada biti slobodan, nemaš to pravo, jer si pokazala ili pokazao da si pokorni rob, bezumni pokorni. I evo izvoli, ja ti dobre duše, znači drage volje poklanjam, znači nemoj me mi se obraćati jer ja sam slobodno biće, a ti nisi. I ne možemo razgovarati na isti način, ne smiješ mi se ni približavati. Stavi brnju. Brnja, di je brnja? Umjesto dobar dan, to od sada treba biti pozdrav čim ovo prođe. Pa ne nosim ni ja, Vesna, u komentarju piše, naravno, ali govorimo o zločincima koji te zlostavljaju, koji te pitaju, koji ne mogu podnijeti da vide da netko hoda okolo nasmiješan i potpuno od Boga slobodan. Znači, trebate zahtijevati da nose brnje svuda, znači ako su nosili brnje. Drugo je ako ona nosi, mene ne dira, u redu. Mada i to nije u redu, jer ona time pokorava kompletan ljudski rod. Ali ako ona nosi i još mene zlostavlja, a nećeš. Znači to je lijepo fino, imamo se s čime zabavljati, bit će, znači maskembal kada ovo se prođe, a proći će. Znači brnja, di ti je brnja. To više nema dobar dan sa takvima, sa tim izvršiteljima, nego di je brnja? I onda, ne, pa ne mora se više ako vam to budu odgovarali, vjerojatno će i biti opet zanimljivih izgovora njihovi koji će svi skupa biti bjedni i svi na istu foru. Ne, ako si nosila 2, ako si nosio 3 godine brnju, ne možeš više biti slobodan. Ne možeš, virusi su posvuda. Imunitet je uništen, ti više ni nemaš imunitet za normalan zrak. To nisam rekla ja, čitajte si malo radove. Ima da nosiš do kraja života. Ima. A nas pusti na miru, znači eto, tako ćemo to fino napraviti. Eto ljudi, znači skupljate stare maske, skupljate to smeće i onako njime oštećuju, odnosno uneređuju i onečišćuju okoliš, prirodu, pa lijepo, znači samo da znate, ovako ćemo to lijepo raditi. Više vam se niti jedan takav rob ne smije obratiti. To se sad zna, ovo je sada podjela društva, točno se zna tko je tko, ko je na kojem stupnju. I sami su pokazali ko su i što su. Isto vrijedi i za mlade. Onaj tko je sada u buntovnom razdoblju, kao tineđer, kao od 12 na više godina, nosio brnju, nije bio u stanju pobuniti se, taj je isto tako priznao da je rob i taj neće biti slobodan do kraja života nikada. Nikada. Nije istina da su ih silili, ako balavurdija po školama može raditi inate na stvarima koje su za njihovo dobro, a na ovakvim stvarima koje im štete ne žele tjerati nikakav inat, onda neka budu robovi do kraja. Oni to žele. Trebamo poštivati njihov izbor. I ne im više dozvoliti da se postavljaju kao jednak, jer to nisu. Fino, evo mi ćemo se nakon toga, nakon što ovo sve prođe, mi ćemo se brinuti fino za njih. I lijepo ćemo im nositi brnje, više nema obraćanja bez brnjare. Gdje ti je brnja? Više nema. Znači kad dođemo u Lidl na blagajni, točno znam koje su me zlostavljale, lijepo ću reći šta je? Kako možeš? Ne možeš me uopće uslužiti, neka dođe neka druga, neka dođe šef, šefica. Rob koji nosi brnju me ne može poslužiti.
Ili me ne može poslužiti onaj koji ne nosi brnju, a prije je nosio. Treba se sada igrati, jer to je jedini način da se ti mozgovi okrenu, da se neke stvari pokrenu. I da ne bude iluzije, samo 10% njih će uistinu progledati. Ostali nisu i neće nikada. Jer su robovi sistema i oni doslovno oni žele ostati robovi. I zbog njih smo i mi sada u ovim borbama. Da nema njih, mi bismo živjeli normalno. Da nema njihovog mentalnog sklopa, da nema njihovih gluparija. I za kraj, što se tiče tobože medicinskih korisnih tretmana, tih kvazi cijepiva, ispričat ću vam priču koju mi je pričala moja baka od 90 i nešto godina. Kaže da su svojevremeno, ima tome već možda i pola stoljeća, cijepili konje. Nisi mogao prodati konja. Znate da su konji tada bili doslovno važniji nego što su nama danas auti. I mislim u smislu vrijednosti koju su predstavljali za opstanak jednog gospodarstva, jedne obitelji, za prehranjivanje, za obradu zemlje, za sve živo. Nisu bili pitanje prčije kao što su danas ti limeni ljubimci, nego su jednostavno bili pitanje opstanka, pitanje prehranjivanja obitelji. I koristili su im apsolutno za sve. Niste mogli prodati konja dok ga niste cijepili. Znate što se događalo nakon što ste cijepili konja? Konji su masovno osljepljivali. Dakle, oslijepili su. Zdrav konj koji je dobro vidio, je nakon tog tobože sigurnog nekadašnjeg cjepiva oslijepio. Toliko o tome ljudi kako su od nekada te stvari bile sigurnije nego danas i kako su bile sigurne. I o tome kako su oni danas napredovali. Nekada su od toga umirali ljudi, umirale životinje, odnosno stradavale životinje. Naravno, neki su i umrli od toga. A sada stradavaju ljudi. Dakle, sa životinja su prešli na ljude. Nije se smjelo dozvoliti to niti na životinjama, kamoli na ljudima. Međutim, bez tog žiga zvijeri, bez toga da ti konj oslijepi od cjepiva, nisi ga mogao prodati, a morao si nekada prodati konja. Razmislite si dobro o tome. Ako je tako nešto, znači, postojalo onda, i nisu to zaustavili, kaže, poslije su onda stali s time, ali ne odmah, bilo je previše žrtava, znači oni su to samo preimenovali, napravili na drugi način i tako dalje, znači veterinari nisu tada digli pobunu čim je prvi konj oslijepio pa da su rekli stop, nećemo to više raditi. Nisu niti proučili čime cijepe i šta rade. Šta mislite da danas bolje proučavaju, da danas tehnologija napredovala? Je napredovala, ali ne za našu korist i za korist naših malenih. Zapamtite to. Sve što radi politika, sve što rade svjetski moćnici i bogataši ne ide nama na korist. Nikada ništa ne rade za nas, nego isključivo za sebe i svoj džep. I isključivi im je cilj svima samo porobiti vas. Isključivi cilj većini prosvjetnih, antiprosvjetnih radnika nije cilj osvijestiti učenike. Većini ravnatelja i učitelja nije cilj odgojiti slobodne ljude, nego pokoriti ih u robove. Moja mentorica, kad sam bila pripravnica u tom sotonskom sistemu, kad sam, znači, završite fakultet, onda trebate još polagati državni ispit nakon što godinu dana odradite u tom sotonskom sistemu. Zašto to ide? Nije to bez veze, nije to radi toga da bi ja dokazala svoju stručnost, jer sam ju već imala. To je radi toga da bi oni kroz tih godinu dana procijenili hoćeš li se ti pokoriti svim sotonjarlucima. Još nešto, zašto nije stažiranje 5 godina ili 7 godina, koliko je minimalno potrebno da prokljuviš jedan sistem? Ja sam ga prokljuvila puno ranije, naravno, već u prvi 3 tjedna, 3 mjeseca, a ne da mi je trebalo 3 ili 30 godina, kao što mnogi odu u penziju, onda vam se hvale okolo kako su oni bili ugledna učiteljica u gradu, u županiji, ne znam gdje, u stvari su oni bili krojači robova. Svi učitelji su krojači robova, samo da znate. Sjetite se onaj moj video, sada svi pričaju istu stvar, sve lažne inicijative roditelja, lažne udruge, kvazi roditelja, kvazi zaštitnika. Nisu lažni članovi, da ne pojašnjavam detalje, nisu lažni članovi u tim udrugama. Ljudi dođu naivno vjerujući da je vodstvo te udruge ili te inicijative čisto. Međutim, nije. Problem je to vodstvo. Problem su inicijatori toga. Ili ne samo glavni, onaj glava koju vidite vani, nego onaj ko stoji iza tih. I sjećam se, znači, da oni zaista žele odgojiti kvalitetnog, posložiti, postaviti na noge kvalitetnog učitelja, onda bi vam osposobljavanje, odnosno pripravnički staž trajao barem 7 godina.
I tako bi bilo u svakom zanimanju. Jer svatko ko se bilo čime bavi reći će vam da ispod 5 godina, ja ću vam reći 7, vi niste nitko i ništa u tom zanimanju. Znači vi jednostavno nemate dovoljnu stabilnost, nemate onu širinu i dubinu iskustva, znanja i to ne iskustva imam iskustva 40 godina, odnosno 39 godina imam ponavljanje jednih te istih grešaka. Imam iskustvo samo 1 godine, a 39 godina ponavljam jedne te iste greške. To svi rade u svim zanimanjima. Neko vam kaže pa šta ja tokarim 40 godina. Ne, nije istina. Ti si tokario možda prvi mjesec dana, ostali 40 godina, ostatak od tih 40 godina ponavljaš jedne te iste greške i šund radiš greške. Odneseš nož na brušanje, kreten ti ga uništi, jer ne zna raditi, jer je šlampavac, jer nije kvalitetan zanatlija, kvalitetan majstor. Kaže mi, odem na masažu, divljača me masira pola sata za 150-200 kuna, divljački jaši po meni sa laktovima ovim onim, ja kažem to nije masaža. To nije masaža. Ja masiram već 30 godina, niko se nije žalio. Pa zašto masiraš primitivce koji nemaju ni muda ni znanja da bi ostali vjerni sebi i rekli mene to boli. To nije masaža. Masaža ne smije bolje. Ti si jedan najobičnija divljača. To što ti već 30 godina nekog tučeš, to tebi zlostavljaš, to ne pokazuje da si ti stručnjak. Nego da su problem ljudi koji te nisu maknuli do sada. Isto će vam tako reći političar, ja sam već 20 godina, 30 godina u Saboru, ili drugi mandat, ili treći. A vi trebate reći, to ne dokazuje tvoju kvalitetu. To dokazuje samo problem sustava, odnosno naroda koji postavlja taj sustav, koji te nije maknuo. I to što je netko direktor neke firme 20 godina ne znači da je on dobar. To samo znači da nije dobar sustav kontrole. Ravnatelji škola ista stvar. Ako valja, može valjati eventualno prvi mandat dok se još uči. Sve ostalo kasnije dok uhoda kriminalne puteve. Amen, gotovo, zaboravite vi to. Otiće u kriminal, naučit će se da ima 20. Zašto partija ne voli nove ravnatelje? Zato što ih mora učiti. Mora ih učiti. Zašto ovi ostaju do penzije? Zašto direktori koje kakvih gradskih i inih firmi ostaju do penzije? Govorimo o državnim, ne govorimo o privatnim. Privatno je druga priča, iako i tu ima svega. Danas u Hrvatskoj ni nemate pravog privatnika, ovih većih, imate samo mikro pravih, ovih malenih. Oni su pravi, ovi veliki ne. I zašto ih postavljaju? Zašto ih ostavljaju tako dugo do penzije? Zato što su ga naučili kriminalu i neće sada gubiti vrijeme da novog obučavaju kriminalnim putevima. To vam je to. To je apsolutno to. I tako vam je i u školstvu isto. Znači, oni nemaju, pogledajte si sada sa ovim dijeljenjem tog medicinskog materijala. Piše da nije za ljude, da je za ljude iznad 16 godina. Recite mi ko ide u školu, a ima 16 godina, odnosno 17, osnovnu školu. Masovno je ovo navalilo na osnovne škole. Pa ni u srednjoj više nemate ljude od 17 godina nadalje, odnosno zanatlije završe i ranije, osim ako su padali razrede ili su kasnije krenuli. Imate jedan mali postotak njih koji su stariji od 16 godina. Mali dio njih. Barem 2/3 su u osnovnoj školi. Odnosno ispod ili prvi razred srednje ili drugi. Ispod 16 godina. Znači taj sotonski materijal nije za njih. Otkad su to te hitlerovske prosvjetarke koje su se ne zaboravite 2019. godine žalile na štrajku da hoće dostojanstvo i da su one katice za sve, da one moraju sve raditi, da one moraju raditi sve ono što njima nije struka i skupljati pare od klinaca i ne znam i ovo i ono. Čekaj samo, pa su se žalile što moraju, ne znam, nekoj djeci nos obrisati ili ih učiti nekakve higijenske stvari, jer eto doma to nisu naučili, ali najednom su to medicinske sestre, doktorice, stručnjaci, epidemiolozi, infektolozi, sve su one dijele, znači distribuiraju medicinski materijal i propagiraju testiranje takvog materijala na živim bićima, na ljudima. Oni to propagiraju. Ima jako puno nastavnika, pogotovo u srednjim školama, koji reklamiraju eksperimentiranje na ljudima. Imate ih, puno ih je Slatina, imate ih po Virovitici, imate ih po Koprivnici, imate ih po Bjelovaru, imate ih po Zagrebu, imate ih po Dalmaciji, imate ih koliko vam srce želi.
Uvukli su se preko veza u taj sotonski sustav i sada oni samo jedino što žele je porobiti. Znači spustiti, vi ste učili dijete, ima ona divna odgojna koja kaže majka i otac ulože puno godina svojeg života i strpljenja i živaca energije da dijete dignu s 4 noge na 2 noge, znači da iz faze puzanja, prvo da ga uopće postave u fazu puzanja, onda da ga dignu na 2 noge i da dijete slobodno, stabilno, samostalno hoda, a onda i da progovori, da nauči govoriti, da se nauči izražavati, onda dođe u sotonski sistem u kojem ga porobljavaju, guše ga, trpaju ga dole, lupaju mu stalno po glavi i govore sjedaj dole, šuti. Znači vi muku mučite da ih podignete na noge i da nauče govoriti, a onda dođu u tobože školski sistem, tobože obrazovni sistem u kojem ga uče da je govorenje opasno, zato ove brnje. To su radili prije brnja, samo sad su barem priznali. Da je to opasno, da je to zabranjeno, da je slobodno misliti, slobodno se izražavati i slobodno hodati, jer ne smijete hodati gdje vi želite. Evo vidite i to po ovim okupljanjima. Znači roditelji dođu pred školu, žele razgovarati s ravnateljem vezano za zločine koje on radi, on zove policiju. Neki ljudi su se okupili, mislim da je bilo, ne znam, nebitno je sada i bilo je po cijeloj Hrvatskoj. Znam, mislim da je Istra u pitanju ili ne znam to što sad zadnji slučaj koji sam čitala, da su mi se javili ljudi, kaže okupili se mame i tate pred školama i tražili su zbog tog distribuiranja, znači zbog toga što učitelji i ravnatelji distribuiraju materijale za koje nisu obučeni. Zato što reklamiraju, promoviraju, propagiraju i pumpaju eksperimentiranje nad malenima. I ravnatelj im je pozvao policiju. Znači oni nemaju pravo stajati na svojoj zemlji. Na zemlji za koju su njihovi djedovi ginuli. Šta je to, ljudi? I vi mislite da su na pozicijama prosvjetara i ravnatelja časni ljudi koji vas žele osloboditi. Jer poanta našeg, znači kompletnog života je da se oslobodimo, da budemo pravi, da budemo slobodni, da budemo suvereni, da rastemo i razvijamo se do svojeg maksimuma, a ne do njihovog okvira, do njihovog minimuma. Oni to ne žele. Pogledajte si bijes po Viber grupama koji flundretine od kvazi učiteljica, kvazi profesorica, to su vam sve uglavnom flundre. Znači koje na taj način rade, govorim. I koje su na vrlo sumnjive načine došle do diploma. Koje jednostavno tamo ne reagiraju na glas razuma, na logiku, na znanost, na zakone, ni na što. One provode svoj sotonizam. I onda će reći ne, nisu one, stavit ću vam neke objave da vidite. Ne, one samo izvršavaju, ma nemoj, one rade svoj posao. Da, a koji je to posao? Stavit ću vam i što je blaženi Alojzije Stepinac rekao, koja je to sveta dužnost učitelja. Nije to njima posao, zapamtite. Samo im recite, to nije vaš posao. U tim Viber grupama, WhatsApp grupama i ne znam gdje sve imate te razredne grupe, se vrijeđaju roditelji, odnosno kriva riječ roditelji. Vidite kako smo indoktrinirani da i meni pobjegne. Vrijeđaju se zreli, suvereni majka i otac koji zaista žele zaštititi svoje potomke od porobljavanja zločinačkog sistema. I to prije svega porobljavanja uma, to je najgore porobljavanje. Nije najgore kad vam svežu lanac oko noge, nego je najgore kad vam zarobljavaju duh i um. A oni upravo na tome rade. I više nije dovoljno ropstvo uma, sada žele i ropstvo duha. I na tome rade. Ja ne znam ni jednu ravnateljicu ili ravnatelja koji ne radi na tome. Neka mi se javi, još se ni jedan, niti jedna nisu imali muda javno javiti, reći Bernarda, evo stavi me na kameru, ja sam ta, ja ću reći da nije istina to što pričaš, ja to ne radim, ja to neću nikad raditi, ja ću s tobom ići sada u boj da izvojujemo tu pobjedu za naš narod. Nijedan se još nije javio, samo da znate, niti jedan. To govori o njima sve. I šta oni rade u tim grupama? Oni proglašavaju problematičnima, izruguju čak otvoreno izruguju. Naravno, tu im pomažu neki uhljebni roditelji, koji ni ne znaju, njih namjerno zovemo roditelji. Znači, oni jesu roditelji. Oni jesu, znači, sad to smijem tu riječ reći, ali oni jesu to nekakvo meso, ne smijem izgovoriti riječ, za ovaj sustav.
Oni podržavaju takve sotonske postupke takvih ravnatelja, učiteljica, učitelja i oni u tim grupama ližu sve što ova vama natrkelji da morate. Nemojte uopće misliti da ni na koji trenutak da ste slabiji zato što ste možda jedini u takvoj sotonskoj grupi. Najčešće ste jedini. Vrlo malo ima kvalitetnih žena koje nisu flundre i koje nisu fufe, koje nisu sponzoruše, jer sponzoruša je svaka koja je rodila, dala državi, dala institucijama, dala da bi od muža dobila neke beneficije. A onda nije u stanju ustati za to svoje potomče i da mu jednostavno kaže, ej, mama je tu, ne može ti niko ništa. Moj zakon, Božji zakon su jedini zakoni koje priznajemo. Sve ostalo, sve što se mijenja svaki čas, kako koja politika dođe, kako koji ravnatelj dođe, kako koja... Pazite, čak i u školstvu, samo da znate zašto je nered u školstvu, zašto takve ne lete vani školstva, zašto ja nisam podobna, takve jesu. Svaka savjetnica u školstvu vam tjera vodu na svoj mlin. Znači dođu vam ti inspektori, inspektorice, savjetnici, mentori, svako dere svoju kozu. Jedan vam kaže priprema se piše ovako, drugi kaže onako. Jedan kaže ova metodika, drugi kaže ona metodika. To vam je opći nered. A zašto je nered? Zato što oni žele kaos. I onda vam svaki mediokritet tjera vodu na svoj mlin. I naravno, a jak je, odnosno uspješan je u tome onoliko koliko je prirodno bezobrazan i koliko iza njega stoji sotonska partija. Što jača sotonska partija, to je i gori sotonizam u njima. To su oni hrabriji u tom izvršavanju zla. Ja ne znam koliko vama to, ja znam da smo već umorni od pričanja jednog te istog, ali ne smijemo se umoriti. Mi moramo ponavljati to i mi moramo ostati ustrajni u tome do kraja. I budite ponosni. Meni je draže da sam ja jedina u svojoj školi ovakva, jer tada mi je cijena veća. Kad svi budu poput mene, moja cijena više, pada mi cijena. Zakon ponude i potražnje. Ne pada vrijednost, ali će padat cijena. I to naučite svoje malene. Bez obzira koliko su stari, jesu li 7 godina ili 17, naučite ih da je ovo borba za slobodu. Naučite ih da ovo nije demokracija. Naučite ih da su ovo ključna vremena i da moraju biti ponosni što žive u ovim ključnim vremenima. To ih naučite. I naučite ih tko je njihov učitelj, tko je njihov ravnatelj. Naučite ih da oni dobronamjerni i prijatelji nisu. Ravnateljica koja je tjerala svoje zaposlenike na testiranja, na cijepljenja, na šta god, na donošenje kakvih fašistovnica, ona nije niti dobar čovjek, niti je vjernica, kakvom se predstavlja da je, ili vjernik, niti je dobronamjeran za cijeli ljudski rod uopće i našu hrvatsku domovinu, odnosno hrvatski narod. I takvi moraju zauvijek nositi brnje, zato da zauvijek ostane razlika, da se vidi tko je tko. Jer oni su to htjeli, pa lijepo sada znači izvoli, znači ako si išao u crkvu sa brnjom, izvoli ići i dalje, do smrti. Ako si išao sa brnjom na WC, na radnom mjestu, jer je tako naređeno da se po hodnicima mora hodati tako, onda izvoli nositi do kraja. Ako si u autu ili na cesti ili u dućanu nosio brnju, onda nosi do kraja. Budite dosljedni. Nije ovo nikakav poziv na linč ili ne znam što. Ne, ovo je samo poziv na dosljednost. Mene smeta što recimo sotonski novinari koji su najsotonski mogući linč radili prema meni, ni prema kome nisu toliko mržnje, zla, agresije i sresli, a da nitko nije reagirao, niti pučki pravobranitelj, niti itko od kvazi zaštitnika Ustava, odvjetnika ovih, onih. Ja da sam odvjetnica ili odvjetnik i da vidim da se tako nešto radi u medijima, bez da me ta Bernarda ili taj Marko ili Francisković ili ne znam ko angažira, ja bi sama ustala i djelovala. Kao što ustajem i ovako kao slobodan čovjek, slobodna žena, slobodno Božje biće i kao istinska učiteljica i prosvjetarka. Meni ne treba nitko reći Bernarda, sad ćete sindikat zaštititi, idemo. Zapamtite, ljudi koji imaju potrebu ići u udruge i sindikate nisu do kraja raščistili sa sobom na čijoj su strani. Njima treba zaštita sotonskog sistema. On ima potrebu iza leđa imati sotonski sistem. A svi ti pravni okviri su sotonski okviri.
Isus nije osnivao udruge, niti je udruge osnivao ikoji od svjetski poznatih mistika i istinskih dobrotvora. Nikakve udruge. Hodaš svijetom slobodan, radiš tamo gdje je prilika. Udruge nisu prirodno ljudsko udruženje. Da, udruživanje da, ali pravni okviri nisu. Jer su oni dio sotonskoga poretka. Zapamtite si to drugi puta kad budete lajkali objave nekakvih udruga, kad budete lajkali nekakve aktiviste koji zazivaju uplaćivanje donacija za nekakvu udrugu i tako dalje i tako dalje. To nije put. To nije put u slobodu. To nisam izmislila samo ja, sada da je to meni puhnulo od nekud. Sociologija odavno kaže, a sva ova znanja, porobljavanje vas, uspjelo je zahvaljujući znanjima koja su psiholozi, psihijatri, sociolozi i slični stručnjaci, uključujući medicinu, dali zločincima da ih upotrijebe protiv nas. Zapamtite si to. I ta ista znanja kažu, ta ista znanja koja su korisna kad se korisno upotrebljavaju, ali sada su upotrebljena protiv nas, ona kažu što više udruga, to bolesnije društvo. Što više udruga, to bolesnije društvo. Zapamtite si to. To znači to više podjela. Ne može meni jedna udruga biti za ovo, druga udruga za ono. Svi moramo biti za sve. Svima mora biti stalo da se ne zlostavlja nikoga. Svima mora biti stalo da se poštuje svaki narod i da se poštuju granice i tako dalje, da se poštuje priroda, da se ne zagađuje priroda. Svima, bez obzira na narod, granice državne, ove, one, bez obzira na nacionalnost, bez obzira na rasu, svima mora biti jednako stalo. Ako smo ljudi, ako nismo, druga priča. Svima mora biti jednako stalo do slobode, do toga da nema korupcije, da nema prevare, da nema ubojstava, da nema abortusa, da nema nikakve nepravde, nikakvoga zla. Zar za to trebamo imati 1050, odnosno u Hrvatskoj ih ima preko 52.000 udruga? Zapamtite, to su interesadžije. Ne možemo se baviti samo time da štitimo jedan komadić, jedan segment društva. Aha, ja sam dobra doktorica, ja ću se boriti, ja štitim samo djecu. Ali kad se na nekakvom festivalu, na nekakvoj paradi pojavi nekakav kvalitetan čovjek koji kaže domoljubne stvari koje su domoljubne za svaki narod na svijetu, ne samo za hrvatski, ona se ima potrebe ograditi od toga. Vi ćete s takvom ići u boj, kažete idemo se udružiti s takvom. Ne! Mogu se udružiti samo ljudi koji imaju identične plemenite ciljeve apsolutno u svemu. I to je moguće. Ne možeš reći ovo je dobar čovjek, ali zagovara poligamiju. Idem se ja s njim udružiti da zaštitim svoje malene. Nema šanse. Jer ako i dobiješ jednu bitku, uništit će ti cijeli rat. Jer ćete u sljedećoj bitci podvalit će ti ovo ili ono. I zato ovo slobodno ovaj video šaljite ako hoćete i na tajne načine, da se ne izlažete direktno ako ste kukavica, ako ste pravi, šibnite to svakom ravnatelju, svakom fašistoidnom prosvjetaru i tako dalje. Nemate opravdanje za ovo i niste osigurani. Niste osigurani za ovo što radite. Prvo zlo koje su napravili, mislim samo na ova novija zla, drugo su ona stara, je ova brnja. To je prvo zlo. To je prvo zlo. Oni su odmah trebali ustati protiv ovoga. Zatim je uslijedilo zlo samoizolacije, a nakon toga je uslijedilo zlo ovo sada sa dijeljenjem tih medicinskih potrepština, onog materijala, promoviranjem istih, jer oni ako ga dijele, onda ga i promoviraju. Ako provjeravaju potvrde i tako dalje. Dakle, ovo je jednostavno samo još jedan u nizu padova antihrvatske, antiprosvjete i ne samo prosvjete nego i antimedicine, liječenja ljudi jer oni ne liječe nas. Ovo je u stvari sve skupa u domeni nadriliječništva, a to je davno osuđeno u svakoj zdravoj civiliziranoj zajednici, odnosno društvu, državi, kako god hoćete. To je osuđeno na nivou cijeloga svijeta. I mi se sada vraćamo, ismijavali su mnogi srednji vijek. Srednji vijek
je mala beba naspram ovog crnog vijeka, crnog doba u kojem sada živimo. Zahvaljujući kome? Zahvaljujući antiprosvjetarima, zahvaljujući brnjičarkama koja tamo sa 3 razreda srednje škole na nekog urla, ne omalovažavam, namjerno kažem 3 razreda srednje škole, jer to ima svoju pozadinu, urla na nekoga, stavi brnju di ti je brnja. Umjesto da kaže izvolite, da se nasmiješi, da kad vidi čovjeka slobodnog da i ona skine brnju. Znači to vam je, prevest ću vam za kraj, za one koji ne razumiju. Sjetite se, zamislite si sada doba robovlasništva, da svi hodamo sa lancima na nogama i da se možemo kretati samo u krugu u kojem taj lanac dozvoljava, bez obzira bio on kilometar ili 1 metar, nebitno. I sad se vi pojavite bez lanaca na nogama i na rukama, znači nemate lanca ni na nogama ni na rukama, to vam je identično ovim brnjama. Znači vi ste se sad pojavili bez toga, vi ste potpuno slobodni. I vi se nasmiješite tom robu sa lancima na rukama i na nogama i na vratu možda i kažete mu, hej brate, hej sestro, daj da ti skinem taj lanac, pa ne moraš to nositi, jel ti nisu rekli da je ropstvo ukinuto? Hej, a oni navale na tebe, vidi jednog slobodnog, brzo ga svešite, zašto bi njemu bilo bolje nego što je nama? To vam je slika i prilika nivoa trgovaca, nivoa ovih u ljekarnama koji vas fašistoidno progone, to vam je nivo, mentalni i duhovni nivo učitelja po školama, to vam je mentalni duhovni nivo ravnatelja. I zapamtite, ova sa 3 razreda srednje škole koje ko zna kako uopće položila, ne zna ni razlomke, a kamoli nešto drugo, jednako je fašistoidno nastrojena kao i ova sa doktoratom možda, ili ona sa medicinskim fakultetom ili ravnateljica škole. Jel ste sad shvatili da je sve to jedan te isti zanat? Oni su indoktrinirani. Dakle, vide nekoga bez lanaca i viču, uhvatite ga, hoda potpuno slobodan. Vežite ga. Umjesto da kažu, pa gle, ako ovaj može hodat, ako gle ova bakica hoda potpuno slobodna, bez lanaca, pa šta ja ovako mlad, jak, pun, još kad vidim muškog onako od brda odvaljen i stavi brnju na facu. Znate kako to izgleda? Da sam dobra u tehnici, ja bi to isprogramirala, složila bi onako lik, grdosje, muške i onako kako se samo topi, znate, nestaje pred vašim očima. To nije muškarčina. Taj nije muškarčina. Žao mi je. Badave ti mišići, badave ti meso, badave ti sve. Ti jednostavno nestaješ, ti si nevidljiv, ti si slab. Ti si zarobljen, ti si neslobodan. Dakle, u buduće, fašisti po dućanima, fašisti po školama, ravnatelji, doktori fašisti, političari, novinari i koga god sam zaboravila reći, ali prepoznaće se ovdje, zapamtite, kad nekoga tjerate da stavlja brnju, vi ga tjerate, vi ste ovi koji viču, vidi ga hoda bez lanaca, zarobite ga odmah, vratite ga u ropstvo, umjesto da i vi skinete lance. Skinite istog trena lance i vi, nasmiješite se i još zahvalite. Hvala ti čovječe što si i mene oslobodio ili što si i mene oslobodila. Zahvalite. Kad vidite u buduće čovjeka bez brnje, zahvalite. Zahvalite i recite hvala što si i mene oslobodio, osvijestio, potaknuo ili kako god. Ili ne morate ni reći hvala ako ste već toliko gnjide. Ali barem se nasmiješite i skinite to. Nemojte okolo hodati sami u lancima i tjerati druge i drugima nabijati i stavljati lance. Jer se tada isti oni koji su Isusa pribili na križ. Niste ništa bolji. Ne, nisu njega pribili oni koji su rukama nabijali te čavle. Nisu oni jedini. Sva ona rulja koja je vikala rastni ga rastni, kriva je jednako ako ne i više nego oni koji su rukama svojim uprljali se i kaže uprljali, Pilat nije uprljao ruka, uprljao i tekako je uprljao. To se sve krivo naučava. Uprljala je sva ona rulja tamo koja je vikala rastni ga rastni. Hrvatska rulja sada, 99% rulje koja viče, brnja, di ti je brnja i koja pokorno nosi brnju. To je rulja koja viče rastni ga rastni, vidi ga, hoda okolo slobodan bez lanaca oko nogu, bez lanaca na rukama. Brzo ga treba porobiti, sjetite se onog lažnog prosvjeda kad su ga pripremali, pa su organizatori pisali po grupama.
Da, lažnog prosvjeda, je to bio naručeni, organizirani antiprosvjed, tamo je trebalo kontrolirati vašu energiju, vaš duh narode, ali se pojavio jedan koji nije bio dio te kontrole i zato on sada čubi tamo gdje čubi, a u stvari on slobodniji nego što ste svi vi i slobodniji nego što su ovi organizatori, jer oni su na lancima. Tamo je bio dogovor u organizatori tog lažnog prosvjeda, tog kontroliranog prosvjeda koji je trebao služiti samo za ispumpavanje vaše energije i za ubijanje volje. Evo vidim da je narodu ubijena volja da uopće dalje ide u samoobranu, u borbu. Tamo je, znači unaprijed kad se sve dogovaralo, išli su na puci da ako bilo koga primijetite da radi nekakve, pazite, ko će to procijeniti? Eto, oni su valjda rekli da će netko procijeniti, da netko radi probleme, da netko potiče na nekakav, ne znam šta im to znači, žešći otpor ili jednostavno im se čini problematičan, neka sami odmah ga uhvate i predaju policiji. Ma na što vam to liči? Zašto lajkate i dalje takve lažne aktiviste? Zašto ih lajkate? Da su podržali nas, narod, kad smo se borili protiv Brnja, a nisu podržali. Nisu. To što se njihova grupa zove tako i tako ne znači da je ta grupa istinski na našoj strani. To su vam sve parade za ispumpavanje energije i za razjedinjavanje. I nemojte reći da se možemo s takvima udružiti. Ne možemo. Vi ste krivi što ih i dalje lajkate. Vi ste krivi što im uplaćujete novac u udruge, tobože da im pomognete u borbi. Koje borbi? Koje borbe kad su oni dio toga da se vi, dio sabotaže vaše borbe? Ja se nadam da ovo zaista shvaćate i da ćete konačno progledati, jer to nam je jedini način da izađemo iz ovog ropstva van. Vaše sljepilo, vaš kukavičluk, vaše lizanje lažnih aktivista nam je jedina kočnica, da su nas podržali kad smo se borili protiv ovih Brnja. A taj isti koji je organizirao lažni prosvjed i neki oko njega došli su sabotirati slučaj sa nošenjem maski u školama. Ja ne znam da li vi to znate, ali video je kolao, ne znam da li je još uvijek dostupan, ali mi smo ga spremili. I prijetio narodu da će doći antiterorističke jedinice iz Lučkog, neka nitko više se ne bori protiv Brnja u školama, jer će vlast poslati antiterorističke jedinice na koga? Na učenika škole. Na mamu i tatu, na baku i dedu koji se bore da im dijete slobodno diše, odnosno ne dijete nego unuk. I da svi drugi ljudi, živa bića i životinje slobodno dišu. Oni će na to poslati antiterorističke jedinice i naravno rulja se usrala. Jadnici, bezdušni, bezlični, anti-božji su se usrali i nisu odradili slučaj do kraja, nego su ga sabotirali. Svojim lajkanjem lažnjaka su sabotirali, a da su nam pomogli skinuti samo ovo, samo da su to pomogli skinuti, mi danas ne bi imali sve ove borbe koje imamo. Zapamtite si to. Zapamtite si to. I to je sva istina i to je jedina istina. I da ste vi dovoljno jaki, ne bi niti ti novinari, sotonski, režimski, ovakvi i onakvi imali hrabrosti pisati ovako kako pišu. I za kraj, što se tiče sotonskih medija, režimskih medija, jedna te ista stvar vam je to. Sada okreću ploču i pišu drugačije. Nemojte im pljeskati, nemojte ni slučajno to lajkati. Ni lajk ne smijete ostaviti. Ni lajk. Zapamtite si to. Sotonski medij koji je sotonsku agendu tjerao nad nama 2 godine, tjerali su oni to već 200 godina nad nama i više. Znači, ali govorimo sada o ovim slučajevima, ovom zadnjem ratu koji imamo. I sada bi mi njima trebali pljeskati jer su objavili, nakon što su ismijavali mladića koji ne želi nositi brnju u školi, želi slobodno disati, ismijavali su ga, doslovno su ga htjeli natjerati na samoubojstvo. Da, sotonski mediji su i mene i tog mladića i te roditelji htjeli natjerati na samoubojstvo, jer su toliko psihički to ubijali. Ja se nadam da ste vi to primijetili. Ja se nadam da jeste, ako niste, onda ste još uvijek robovi. I slijepi pored zdravog mozga, očiju i tak dalje, ako je zdrav. I sada taj isti sotonski medij piše o tome kako ćemo imati dugoročne posljedice od nošenja brnja, posljedice na imunitet, a o psihološkima još nisu niti progovorili. O posljedicama na tu slobodu, na taj osjećaj da ste robi dalje. Jer sve kreće iz glave. Ne oslobađa se čovjek prvo lanaca na rukama i na nogama, nego se prvo oslobađa lanaca u glavi, u duhu i umu.
I takav medij sada nema pravo pisati istinu. Nema pravo. Ja pozivam sve sotonske medije, režimske medije, da se sada ne posipaju pepelom i da ne bježe od svojeg pravog lica. Vaše pravo lice je ovo. Vi ste dužni sa ovom sotonskom brnjom hodati do kraja života. To znači da nemate pravo pisati više, mijenjati ploču. Imali ste pravo, imali ste šansu davnih dana. Sada izvolite do kraja, izvolite ispasti sada bedasti do kraja, pa pišite i dalje iste gluparije kakve ste pisali, iste sotonjarije kakve ste pisali 2 godine. Nemojte okretati ploču. Nemojte. Budite dosljedni. Budite dosljedni do kraja. Nemojte sada hvatati i biti žetončići i biti prebjezi na pobjedničku stranu. Da, mi jesmo malobrojni. Nas je manje. Ali da nismo jači, ne biste imali potrebu nas napadati, nego biste ignorirali. Nego biste ignorirali i jednostavno bi pobjedili svojim duhom dalje. Međutim, vi ga nemate. Vi nemate ovu snagu duha, ovu energiju koju mi imamo. Ovo vrijedi za sve. Ovo će pogoditi i prepoznati mnoge. Svaki ravnatelj škole je u ovome. Svaki lokalni i državni medij je u ovome. Jer niti jedan se nije javio, niti pojedinci novinari, a kamoli kao kuće, kao portali, kao firme, ni kao TV kuće, nisu se javili pa da na vrijeme kažu, ma šta je ovo, šta se radi, Bernarda dođi, da im kroz, ne znam, dnevnik, kroz vijesti, ili jednu emisiju, da im opleteš šta ih ide, da im razbiješ istinom. Da ih razbiješ istinom. Nijedan to nije napravio. A sada se posipaju pepelom. I to na perfidan način. Neće direktno reći, mi smo bili sotone, mi smo pisali to i to. Nego šta rade? Jeste shvatili što rade? Najedanput samo druga priča. Znači, nakon onog linča, pazite šta su oni pisali za učenika koji neće nositi masku u školi. Oni su pisali stravične stvari, vrlo zlobne, agresivne, kojima su stvarno htjeli natjerati sve nas koji tako mislimo na doslovno samoubilačke misli. To su htjeli napraviti. I na to ni DORH, ni policija, niti političari, niti vlast, niti nitko nisu reagirali. I to vam je dokaz da nikada niti neće. Nikada. To što sada mijenjaju ploču, to je samo hvatanje bodova, znači okretanje, zato što se žele sada spasiti progona. A nisu kleknuli i zamolili oprost. Da su napravili, kleknuli, da su zamolili oprost, da su doslovno odradili period kajanja. Imali bi pravo na okretanje ploče. Ovako nemaju. Izvolite ostati u sotonizmu, u zlu do kraja, izvolite propasti. Idite u vječnu propast. I onda će reći neko, ne, to nije katoličko, to nije vjernički. Ne, upravo to je. Upravo to je. Nije obraćenik onaj koji je jučer krao, danas glumi da danas priča sasvim drugu priču. Znači, pazite, to vam je ovakva priča. Jučer je opljačkao banku ili je našao posao preko veze, na kojem naravno nije najbolji i ne gine za taj, ne trudi se kroz taj posao učiniti dobro ljudima. A danas priča, ne postoji korupcija, ja sam protiv korupcije, ne postoje paljačke, ne postoji ništa, ja sam protiv svega toga. I to dok to priča, novac koji je upljačkao, novac koji dobiva zahvaljujući dobivenom poslu preko veze, gdje je možda osiromašio, ne možda nego 100% osiromašio i uništio život nekome poštenom tko nema drugi izvor prihoda i ko je trebao dobiti taj posao poštenim Božjim putem. Znači, još uvijek u tom džepu drži tu lovu, živi od te love, gosti se od te prljave, zle love, a vama priča drugu priču. To je sada priča tih medija. Oni su dobili lovu da čine zlo i sada okreću priču, ali lagano, polako. Ja se nadam da ste sposobni to primijetiti. To im ne smijemo oprostiti. I ovo im slobodno šibajte u inboxe, u komentare, ovaj video moj. Nema veze što će me i napadati. Lupajte im samo taj link, stavit ću i sa YouTube-a isto. Lupajte pa da vidimo. Pa da vidimo kome će se probuditi savjest. I nije istina da će nekakva ljubav, ovo je najveći čin ljubavi što ja sada radim. Nije istina da bi njima perom po guzici nekakvo maženje, da bi ih prije probudilo i da bi prije postali dobri. Ne, nije istina. Nije istina. Tada ne bi nikada. Sve te liz propovedi po crkvama. Pogledajte si kad idu propovedi koje prenose televizije, kad idu
o bilo koje ovo što ide, nećemo govoriti o ovima što se pojedinci poput Fra Lazara i ostalih genijalaca snime privatno pa to dođe nekako kanalima našima, nego govorimo o ovim službenim javnim medijima i tak dalje, ili kad ih negdje dođu im u goste političari ili snimanje i onda oni pričaju, on tobože kaže jednu, dvije rečenice i onda narod kaže je vidiš tamo je pričao o korupciji. Nije istina. Pričao je ljigavo, pričao je toliko neodređeno da se nijedan političar koji je istinski lopov tu neće prepoznati. Niti jedan poduzetnik koji je takav, znači poduzetnik takav koji je poduzetnik na mutne načine, ne ovaj pravi maleni. I oni to namjerno tako pričaju, jedan mi je svećenik čak rekao, pa zašto bi ja tako propovijedao da se netko prepozna? Njemu je cilj, biskupima je cilj, svim svećenicima je cilj da se nitko ne prepozna. Fučkaš onda takvu propovjed. Tu koristi nema, tu ploda nema. Ploda, ako se ne prepozna grijeh, ploda nema. Tu ploda nema. I ne postoji fin način da se čovjek obrati. Ne postoji. Jer taj čovjek, onaj kojem je dovoljna nježna riječ, to je onaj koji je već bio na pola, koji je sam u sebi to pokrenuo, koji je to htio poslušati, koji je imao volju, koji je imao iskru. Kod toga je dovoljno. 99,99% njih nema tu iskru i nema tu volju. Za njih vrijedi samo kanta ledene vode. U boj, u boj.